rero kutwegesa kandi okwega kwaitu nukwija twataho amatugex tukahurra kandi tukataho umutima gwaitu tuketegereza no kumanya ibigambo ebikubanirwa ombantu nabwo ekyo eyabura mukuru program niko twagitandika twakira kureba Sky TV aho ruhona ntukweshengereza ngu ote amaisho gawa ha TV ugaricyo tubona amatu shome tweje kandi tugaricyo twate twembi nyewe nayiwe abari kureba Sky TV erizoba twine omugenyi weitu oweshemwe George Kinisa narga omwestera n'ubushango mu Katongore aka kabiri mutawuni kanse yarshere omuyishaza eriya Bushozi omu district eya Kiruhura mpija kugenda tuganira nawo twatandika hati kimwa hakindi amagaraje obuyire bw'imyaka y'irhanga muhire na hati yakimwerekeye mu nsomu okwistena hati obundi omuri ibyo bigambo mpija kwegamu nyewe nayo utakarga Sky TV uteje amatugawe n'abana bono beto bata TV tuganire hamwe rero tugire ekitwayega twakushemerwa mukamasimwe kushangaha mukamasimwe no kukurekera amagarago koreka tutakatandikire tutakagire harihona nomanya emyaka eginanye hata hinashika eyinyine kuba kumbuzanya tazankuzire kandi mburaniye simiro muri yecyo emyaka yawe no bunta kagimanyire konka ningira nkutandika ngoro kubanza kwikanira izoba noba no hureberango noba no hureba kuzika no kuraza butandu no huraki ko kuza kwimuka we muko kashangoro ho mutima gwawo hurra ocyakirota mbashemererwe okuba ikintu cyamagara n'tukuru ntakagira hari nabakira kamasimu ku bareta n'imirimo y'umukora namye no kutakatandikira byona abo kuba kwija kubayiguriraho nimba bazaranga mbene katshabeho mu kirize program y'ikere n'ikiriza muri cyo tshabeho rero tandika n'imirimo umuyo waranga ko rumuri katsha twakwikiriza mukamuyigura nensi habo kuborhanga yabarhabo ikicuncu cyamagara ito kutiri abansa nemba bazawe watsesize ikiro batera ikicuncu cy'umwise mukame kitagurwa na mpiha kunka wakunda kutubeho mwene mukamariti yaho mwisho gawo nkarhanga wituni uturkweta ikiganire iki cyabayiri babona bazana babatekatikire abo ntunguka yihangari tuntukushabara hanguterezo bwenge abaracyure kuganira kwito kwerizo umuca kutaraze kurgaho izina rya urimsubwe yewe Yesu Kristo mukamwitu amina katutandikiraho ningira twahenderera shara tunho twatandikira ebintu byo nandi bitamu mukamite twantandika program y'ikuza kutandika na Yesu rero cyezo hendera nawe omukureba kwitu n'abari kureba Sky TV oyi n'imyaka nkenga hijoje nyoka zawe kumwe Rwanda tana mukaga nashuti nyine Kenya kankaga nuko abana munana yabana ngahi konka norebi to kuzarwa kwitu ito tukazaruma kagabira gatashubira bakaba tugambira ubwire bagira ngo hakare nyamayishwa yabene itabantu hati cyubuza bagira ngo ihatano netano kusyatano na mushanju mbwena aho ka ekeri y'imyaka ityo bagira ngo mwazarwa hagati yayo mbwena bamutuhe mwiga kunyurwenda tana mukaga hatwiho watana mukaga kusihati imyaka ijyo ninka kaga na mushanju nukundu kuteka ahabo kuba nanye bakajya mu kazarubwe nyamayishwa abanyakora babiri bari mu bengene bagitegereza ningira ngo kaga na mushanju ati ni imyaka y'imyaka kaga na mushanju baka hataba huko batizango kwa kare kugira ngo bundi kubara kutware kubatiza umuntu abena jete ngamuzarizo barti abo kimwa bene mutebereza baka batazara marwaru baka batazara kuzara marwaru itotweke twato mukafutariyo abo kubito twatiriye barisa twantugenda nambwe nyowe nkanyu kubatiza uko kwanje keshomesa ndicho nuni kandi mu maje nishote nkum cyakashatu bahandika bakuza kubatiza ubwa nanyi nahandikwa banyata jogira kirisa twaruda bema wari yehereza izida hatukurgaho nore kikakita kuza kureba umuzarisa no wankashi kana ubwo itu kuzara ukwabo abamwe bakabagenda yaba mukayikora umukuru aronde mbazi agereza kuzara bazara mwana kuzo umuyirwaro
kitariya kugira ngo nicyo baho butosha bona tukaza kora twashanga abantu bazarumaka bezaza nibagira kubatuza wanemba bazi sikija bwanyuma ntabwo niwe mwintekateka ubutata yagaitwa ninye namurondere abahure nabiha twabiriho twabira abantu baku mwe norebo kuzo mukanisa ubwiro bukakuba kubakugumira kakurukuki okuzarira mu maka kikakire two marwaro butabaho ninga bakabatakagire kuzo kwegire kuzo mu no kukira marwaro gakagataho mbwenu owaitu nyukazarunka Buganda ishemba buri nyina zari hatkurga inazari kuza kwika Masaka abo kuba kari irware ryakitujo ndiwe bahura ndirware twabiri tworumu toyitu kana abo kuba baza kutwara y'umuntu bamutwara arkubi obagira ngo yaremwa barunde mbaziki yakore yaremwa hatogo batsimbure motoka bamutwara kitovu niyamarwaru gabire gari niyo twatukurira konko kombwiro ubuwitu akatari yamarwaru bagasenta tu ibyo katari na rufarusi kastari ayito tukatari n'ibyo kugira ngo amarwaru bakagariga tishikire abantu bakabakozesa imbazi yabo kukataranga kagumana ibintu n'ibyo wajya ngo kazarwa semba buri ukazarwa ngahicwe kake bakana baketa ciceke cyo tukaturwera boifu babafundi eri muri rwera boifoko nazari muri semba buri atekeje aba district ni nazari ababitu ni babiri bataha ukazarwa tata bakana bamweta kapaya za broni niwe yaziri namawe akaru bona mbazikira hata turi ibiri bituru byabo biryaha ukatkazara koko bakakuzara urwenga nindi wizara bya kashatu nara mukuru wanjye arikigando ko muri cyakabunga bamwita bagacwa ari umyanyazi nashwerwa bunyoro umuntu wetu umugahina kwaya nyeroko nanya hagataho nazarwa kandi hagira barumuna banje bayongeraho yaboje mukaga nabishiti bashaka nofayo wabatugandira tarushonga bona abantu nango numwaka binyenda kubacuza kandi wafuta kucuza munongo hata bagacwa n'umukuru wetu ataho kenyanja wenda kukurata n'ubanye tarkinisa hataho kabirgo kageri yahabseraho hataho munyanyazi nashwerwa katabo abo bavwisi rero makagabo garahari yabseri hatataho kashanga kayingi byahabseri hataraho gasara ari mu katongore nashwera abo mugezi katungwesi nakurataho muto witwa Kampala bamwita Enoka tuino mushiki wetu nangogo omushiki nuwayebembere Enoka nubucura ubwo mushiki bamwita Sasara nashwerwa penda abo mwarongo kitasi hategunyo ni famire yitu umwaka gwazarira umuhaka hataro kubara nagogo nkati tugumanye turiyo tutebereza konka ukashomaho ukazumwishomera nkashomaho nkirwa wetu Nshote ni pete nyinko wakize kibina cyaganga hiki kituvuga cyamushanje umwana we kora graduate ndio wamani abukuba mutanaza kumsenia bakana bagiye ta Saint Benedict kiswera masakuku konka baita bafuruka batabukanda hati cyari cyakoma wa graduating warga atana nargayaho so ukazumwishomero ukatandikira kinoni nangwa okuye hansi kanyineho kakenyima kanyineho mukayikuru wanjye kisara mawe hato mukayikuru ugu akazara mawe wenka hatu kutwazarwa yagabwe nyentesi hati yagira tata na mawe atubuti tumumpo mwana atakani nyendo wanje ngo nanye tongore hati cyakire yantorana
na munyanyazi bamwita kashandi yantorana hati yantorana abantu bayijana baronda abana bakutumushome hati yajya to wanje niye nago mushomese nyokwe nkuru mawe nkuru tunahirwa wahirwa uti washo nahirwa to nashoma abuko hagatari ishomero ubu twatiri kubera wefuno bagita cyubundabunda akari musheja katere bukatuba kandi bamweta samu akari mushaho wamani hati twasa kwa samu akayine ko kakashomero ni kakashomero ushota abantu bakabatandikira kwenda kushomisa twazayo tabahari konka cyakire nko mugisha abagabo twino muzere weta karuburunga barokora babajombe kare bakandi bamwita kiningire ishe umusheja gukibera babhinda uba abantu bazara bagina nawe isha yantwara atkije bagingo umwana kwenda kushoma mawe nkuri habo kuba yabereye atandiki yajya tumutwara ikinse atano umwana nginyo nuza kwera natandikira burunga hatwe naza y'umwaka nka kunyurwenda kaga nomo kaga nena hataba hortaro kaga netano wa bote na biha hati tubanyayo taro turwatanka tunaga kumka hati umwaka gwa kaga na munana natandikira kinuni hati kanatandikira kinuni nyunahiriza cyamushanju kaga na munana twabara ngo kazarwa kaga na mushanju atana mushanju atana munana atana mwenda kaga agana go ko inemi akankamushanju kamushanju ekibina cyamushanju tunakikora kushoma kwanjye bera bamaze majoje icyamushanju kakikora je ningu kakikora kakikora kandi second grade first grade kandi ko mari igana 5 ne hayigana na mwende tugurika nabo irishumi ko ari wa mari ko graduate ngo singe graduate ngo singe nango kuko nabo grade zikaze roho iyo konka kandi ndeba nkozera rya kashimirire ko yongerayo abo kwa ruzense zinikizumanye kwari ombwiro bwaje no shoma ahi watandikire oyine nkaba bwatandike nabo wahereze nabo kumanya abako nonga obis bawe na ojiz bawe nonga bamwemba inde hata kumujara bishopogo na umuhanguzi bakaba tubembere abo kureba pomwani hemuka babiri barikino nabo bona bakimunize baba bakakichema nabo ukaba mutaka twabakizire bamwe tubembere umwana muhanguzi tukana abo bona tukanshomera kumwe cyane kwaheze P7 ecyabayire ko ndiye cyakuzibire ko yongera ecyanzibire ko yongera kandi twafurika Afrika twatahukanga kandi ubu kuko nayo cyamushanju hatanatandika gora mawe ko kandi mubwe hatanabo umwana we ishomero mu Uganda atandikira Masaka kubaza Uganda hato ko kufurika kwagumana kushishe ibintu nicyo cyabiri kireta ubuzubu kwagumana kushishe ibintu twafurika twazabwanga okushoma kwa yemera nyina reba refuye yicyaro narebo natahamo yo kurisa rebe twayokoreska twagenda tubyaremera aho icyo cyazibire kwiyongeramo wagamba ha kufurika ukazarwa ishembabure hate shagito ryo mukatongore umugwestara ukufurika ishembabure kuyija kuno yakikarga hari cyakabayire huki kashe cyo kubanza tukatene imyanya icyo cyabo kigiye tahanite ko gumaho tukatene imyanya hatitwe tkanturundu bunyatsi ahente zararaki kashe tenirto tenisiri tone cyo kuzebera kufurika tone cyo kujyo tunatsige cyenyuma tunatsige cyenyuma kuba bagira ngo enjura yagwankahi narahari bunyatsi nariseke hati mu Afrika mbwe twaguma tugenda tutyo twaguma tufurika tutyo nicyo cyaturetere uko nako tategeka cyakiretera mu ngo kufurika no butagira mwanya no butagira toke no butagira igisuba no butaya hatu kugira ngo ibintu byawe byo gukora permanent no birebera nutakwishije imyatsi nko kuwahika hato bwahika korora yo mufuriki
watemuti wakondera kwakondera ebyahi biryaho injura yagwa nibimurkwesho atege nyura ifitwabiri taru cyamani cyabikizibira kufuka kasteti haga mukama amateganyo mukaganyo kandi atikindi ne tikiro okay embere yo kufuruka kugenda kuza hiwayendera ubwiro ekaba umbwire bwo kufuruka kwanyuma endwara z'amatungo zikaba zitari mukaba mutatina hati nabagira ngo ejo yabaraka cyankoko umuntu uri cyakabunga atakutwarandaye mukatari nyakashara mukaba mutatina izo ndwara zente zikaba zibastariho ezo kuteganisa abantu kufuruka abagwe cyabe kibakurira munongo kusinga nende ati indwara zikazi runtu cyo kubuza konka tukatu ni muntu magwave ni kushenko kutakumenya kama sasa kugamba ati ahabo kuba nabagira ngo ejo ernanka hatimu mucwaha bicyo ercyankoko hatimu nabagira ngo cyankoko tari yojo uteyo mushitwara bakaya mugatya muze mukatongore mucwekanise mu gihunga na hatu mukimanya ngo ercyankoko hati iki kibuge cy'umurumu ekibakweta kumutuyire hatu muyerayo muza inyuma mugongo ngwaba mukaje mutakashikana nawe konka tari ubundi buryo bwabere ni butebo kwijaho okaki ubundi nkabami nari nkabaha bahora cyagera ngo ejo yakanye konka ejo kebaho kashimanya nambwe ntati ko kuza kureba icyamatungo ga kanyiri no kujansha bibindi embaze kabaho ukose kwabaho enyana nk'iryo nirwara hatekeza kurwara ugitera ikikatu imbere gushatu ubundi egarka ekirebaho konkobo kuyabere rwara kashe umbazo gwini hatugwini kera yafa wajibaga wakwatakaho wakamenya nayo wasi mwagenda mbweno hakaye nibinge byabere tuyitani nibireta n'amatungo gwito kucendera abinge bakaba mbagira ngo amatungo ago nobwabere no mwabe murwaza ejo ninge ndijo ndwara konka mukamugire mbazi yanyishaka mu gikozi shange ndwara itagenda mnonga ndangwa bamwe bakaba kigamba konka abantu bakabagira inkeza zitakushana mbwenu abantu nango no batajundwe konka abamwe bakaba batabikiriza abamwe bakaba bikiriza bakozesa konka abandi rebana bafaye baronde mbazi yo kutera konka mbazi y'ibishaka bakaba kitugambira bagira ngo abamwe bo tukaturebana bagikora atero bwato bwa speed atamwa amezi entinywaho atamwa mbazogo kandi akiheza watagaruka gutema speed ngo wakwija bwanyuma atakayisheraho kwiyakwesheraho ubundi atakakira naye nankarazi kukira hati yaba yagumuguza yaba yagira hati nuko twabere tureba kandi kanumbazi gutamba kandi habunki bayishera entaho kandi bakagaruka bakatema ubwato bukafu konka kiretero kugira ngo hati nabasa kuba yabere nande sente ngoze yezo wadativa akwerezo mbazi ogureti hati ogukozesi konka bakabwe n'ibishaka byabo mukamugire ntati hoija kubatatiraho kuzakajya akabanza yo mukamanya mutango hati wa Afrika waza kutasiya abantu bakabagenda manyane muri yo mukata manyane uko muri ahatari simungu umuntu akabatera abantu bakabagenda cya kabiri abantu ko kuzinduka to ko kwarebire kwafa kukakora muri mu muhango abo kuba umusheje akayimuka akwatica umugeni ko ni azindukiro wabo yaba bwera yaba igomba yaba nkahi akikayoko arebo kwensi arebe to kwirukamwa arebo kwikuzara arebo kwirkwema areba hataje abagambira ati atwera boifu ati shangira inserinu kandi umuteraho kashishi mufuka intatsi zikazibo nango numwabere muza kutasi hatari hari kaho nabo abantu bakabagenda
betana yaba abashije nkababere bagira nkatse Rwanda rwera nari kinoni kabakise nkwagwiriye injure tamuntu ije baganda ninga mukimanya mu kumwakimanya ko ntatusha muza kureba he mwaza kutasiya hari n'ikirho nshanga y'amazi gari mbishaka kandi hari amaziba ngira ngo ahinte ninyo hoyibura mukaga nshanga ubundi nkensete inente umushanga yamizire no bunyatsi ku kamizi garmake hamwe ngo reka tufuriki ahente nizija kunywa hibira mukaga ay mfuka mwetura ebero mukaga wabyo kandi umushanga gagize gata gayumire ko kamutata cyabere ikikuru abantu bakandi batata tonza kumuraho kake ikibuzo cya muheri George mukaba mu wanyengo kwaye batamayizo mu bwato batamumbazi entezarga kunyoba bwata haza iki kibuzo nkivuga ine mirondo mingi ikihireho amato agagaita gamatakaniki kunguka umunsi takarikabura emikone kabura hakabaho ki abantu bakaba bake emikoneho abantu barho mbwenu hatekera kureta ebyo kurgaho hate nebi bizire mwatu bitira abashomeri kandi niko nakigamba atabo kuba katigire ko mukozi wanjye kuza kutera ubwato bwitaka akabuheza ubwato bwitaka hari cyabere kiburetero kuba burungi uko imkano uza kweshera utimbe kikungu cyawe utomukarobo kawe uhika izuba ubukora itaka iri kutkora hato bukora ekeshero okeye hatushanga gari y'amazi marungi none ngo yishere amazi marungi ngo hati akaje bindi hatanugura ibyoma no kurabyo mu ngaro kosta kutigita kata kugira cya kabiri ubuhire bukangire ngo bukabana buki mbona tukureba ataho turiho ubwato ameze nkarara mu cyo garara mu mukaga bozi hatikirete mushugo ubwato ubukumanukora buri izuba hono ujya ngo kingana nagameza garkurara umukeshero garkugira ngo mukozo tarho gerigenderege twagenziremo nosha amata agagitaka gukayiho buna kubwe bintu kubaho habo kuba urukubutera bito ubona besha abana bona kumwashomere umwana wo kurizaho urukuza kwega kutera ubwato akabutebye kanisa uwabo kasho umuntu waje narundo murimo utakatera gabwato hato we nuwo kuza kubutera mbeno ibintu kugumana bergaho abana bazumashomero bagenda bakorebyo hati ababikora ababiri babikora mu bahomani hato bwato bwabergo bari tubo bityo ntungu katane yiteki wayiro byamuro hata nijoti izi Ariya Sky TV irakane ry'abantu emera umukwe abantu kubagumana bagira ubwenge n'ibintu bigumana bihinduka mbwenu amato agagaita g'ibyoma no baraba abantu bamwe bagira ngo gayinebizo bakwana gakorwa imbaze ngasigwa nagagira konka ugayizire gayamba hamirwe yabireba niba ubwato bukabuterwa bakama bamaka bariyo mbwe ntatabarumu so impinduka kwerkwija ntugenda nempinduka kandi tugikereza tugumanayo nira y'abantu banyeta dative akatishabi program ne yabura omukuru twaza kuhumuraho kake ntuzagaruka n'ikiciro kake cya kabiri utakarga Sky TV Sky TV irakari abantu hayo Jane Herbal Tea Drink Jane Herbal Tea Drink edekendo okuvira ddala miti gyaffe nakabala ekyokunywa ekimmalako obukoowu abaana bange tebakyeraliikirira na kubongoota nga basoma akaseera akanyufu ne bakyali bange Jane akakkanya mukyala wange ku mulimu n'abavuzi b'ebimotoka bakiweera obujulizi olwo nno muzeeyi wange ne yeenyumiriza mu kataliimu sukaali Jane Herbal Tea Drink atujjuza akolebwa aba Jane HST Limited musange mu maduuka mu basuubuzi ne supermarkets zonna mu ggwanga hayo Jane Saturday nga 10 Oktoba aya mawe mugenda kurendongo Keviru Taro izi nimbarara live
live Munarongo album launch extra. Oyo Rutaro ojakura Mbarara University in Shirinzo mtwaro kumwe emitwaro ebiri na tebro za mtwaro 5 muje muri endonge nsiaka baba endonge style endonge ganda kusikuro jure. This is Rutaro, a new model Saturday 10 October Mbarara University in ejakwato muri haya purete yani bya nyamate hey chana chirange nyana next time rachona na chirubatanga chirikurubatira hamtima Rutaro, mana wanyita. You are good Buganda kombucha drink. Sanyuka TV, Afro Mobile, SPC Joint Millers, Bukade TV, Rose Foam Mattress, Ne, Asante Tangawizi Tea. Water, please. Can I pay with Momo? No. Ha. Hey, can I pay with Momo? Ha. Here's our merchant code. Oh, very good. 7 Mecca? 20. Can I pay with Momo? Unfortunately, no. Baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I pay with Momo? Yes, you can. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Sky TV irakari abantu. Ntabarcheyo omukahuro okiri Sky TV iraka neri abantu program yabura omukuru dativa katishabe tinkasimire agonugo mazina ganje kandi tukino weshemu mujinyi weitu weshemu jogerkinisa kurugombo Estera omukatongora ka kabiri omu town council Shere kandi omu ishazeri ya Nyabushozi district ne ya Kiruhura. Sky TV gineshangwa Mbarara kandi nshangwa hari Maclister Road nuturukushangwa Sky TV to Star Times channel binachina na mkaga. We are taking Western to Central and we are bringing back Central to Western. Nira kariya abantu niko bari kujeta tuzagubiza muna program yetu kandi tugumiza muno mujinyi wetu. Twaza kuhumuraho to abantu gamba ahantura ayiturukutura muhati oteireho no kugera ryensane yakare. Bakabatera amato gwita kabojo bakaba bari umaka umushanga batakushoma kutaka bayire kwa mani bari umaka mbwe ntatunoza kukiriza umukozi no muhehi wamwe bakuza kwijja utakatera gabwatu witaka mbwe naza kutandikira nkaye so enswe kumane hinduka nebintu twikiriza byona n'ubugumane bihinduka uyireho shana George cyobuze kinanyenda ngutwaratse hwaho obwato obo bwitaka tutakagire aha kumwagirisha mbabure no kwija kun obwato bwitaka ine okubwabeire burungi kusingo bwe cyo mahati bwine emigasho mingi ninjira ngo bwitaka bukabura burungi abo kubitaka eri byo kureba byo mu kirisi ndiko kubo itakeri no kurkunuka nambona oguma tegereza teke kurwara ubundi ushanga ni bitaka ikibazo hati itaka ndubari mu umugasho cya kabiri hati bakabugira ko uburingo bwabo ukushemeza amazi bari batere tokozere no batera hatente kiza kwija zija amazi ako garumara mu munonga ganukaje hatente ganyeje hateke ecyo bwato ubwo cyoma noreba harmu no cyoma mbwe no kimanyeke cyoma nkiteburi kikerenya hati kikerenya kinte cyararo mu cyona nambona hati arubuko nkabakozi babatakozere ubwato bukumarebero bushatu nubo kugira uti oreba harmu kibenye nango nubo koma ujoboye tegereza tukubukoma umushana gwatera ushangamo umumu barmu umukerenyi bwana umukerenyi ugo nago nugo basa kugira ubuzima amatunga guturkuba tuyi none njango bwato burya kanoje nguturetswe bibyo ko gentunguka hati ubwato ubwe itaka bwabiri burungi nambone ndebera habanda bamwe hati nabakwata nkitaka ubwato bwito bucyumba hati
abana mbarkwata bartamu abana bakwata yabari ikintu cyoreka ngo guhita kabukabwi no mugasho munongo kugira gutyo umuntu akatujya ati n'indwara z'amatungo garuko wari birebe tukumanya hizo kurugabo kuba ubwata bwanu basa kucerenya ukatanywa amazi entikanyo zikanyugo mucerenya takubara cyargamo nawe guhita kabukaburi Burundi yabo kuvuka butakwita kandi sate noreba nene cyo kindi hato noreba keze ziswani za plastic azi hato buzije abantu bakayihangisa munonga konka aho werkusya ukashanga harunka uteneshubuka kwa kushite wino bucyakubikikopo hati nujye ngo kushubuka kwacyo kukazanga hati kushubuka kwacyo ugira ngo kushuburwa mwene cyo kumanyisa ikintu cyo kushubuka nicyo me ikintu kushubuka hati cyo kushubuka ngite ko kugira uburemezo obyari ndabona tabantu bate kandi plastic bakasebye bote kizakikora ariho nabura dogita ntagamba ngo ibikopo bya plastic n'iswanti buri gihe n'ibirwaza kansa kuko ko kutamwe cyo kunya kikotse kiriya cyashubuka kizamuka kiyaga nawe cyo ubwatubona buningira ngo nicyo kimwe cyari teire amatungo gitwara nambona tutandikire koze so bwasimiti tiko manye cyargiremo kunkati kandi n'ubundi kureba abantu batandikire kugumanira bakozesa etobukargireho konka wato bwasimiti kandi ubundi bukabaho Burundi tukagaruka iyo nyuma tugaruka hamato gahitaga kakari kibasikagarka yo hati konka kibasikagarka yo tugaruka hamato gahito agagitaka yakani njyango cyo bakigumiriye mbona hati akange nugire abana vumiye hati no bwahirwa buhumire bari yo reba mbaba kandi wabare tubaza kwishira hati ikinyemereza uruko baza bo muri bagaruka rwa bari kumurka umukozi harwa ku marebero nkamuka umurku sibero ubundi tukekamera bakama bamaka muno teka kwatemerwa gwato buburire ntitere kokora ukutere kokora nete kuba ninywa hateka ekatsindike ndijo nake kabwita ato ukutera gwato mgongo gwanjye niho nabo kikatubiki no gukora Tubeti no hanyuma tugenda no okay tugarukiye nyuma umwarigire sembabure nimuza kwija kuno mukayija direct nimushyiraho mu western ningahe naho mwabandese natito twarigire sembabure twazabukanga mwarga sembabure kandi atumwazabukanga twazabukanga shanjo na gumu ubu twazabukanga twazabukanga twaturayo kwashaje mu kaga hatazaho babayigura paka yashara yakariyo umusheja gemode bakandi bamwita mawanda Uganda abantu batasiyo kubatasiyo kegesi ya mpango ya paka ya nyasi ya biha yabarisa bakunda nito twargabwanga twatasiyo muri shara atishara ni twakiri tuza kuwahereze kushoma P7 wa graduating tuwayongera yo kuzahari kurgobo kwartije kurgo mushimira wakore ndijo mirimo wakorera ngo kata washanga umukuru waberwa nkuko ntabwo niyo nagumira muka kagumuka gushimira umukiriya no kurisa no kufuka obumoro watwara into mukaro yaho kumitano wazigura baraho bibiri nakasha nakagufire wagura baraho nakagufire waheza wagura mu keto zawe za daroni daroni okimanye bakazita cha zikaze nkezi za nigi nizo twabiri kwabiri gura nkezi za daroni atobona uzimbuka Ariyo wamani rero bwagura butsi icyo cyarenga ubu Yesu naba yayimsuwa butsisia waheza kuzoze stokuru batumuntu batumuntu abukuba nzezo bita handi nkoko no kurisa twarete kuwara wagura ikibanda cyawe cyetabe cyo kumara ubutene saki wazomtahe wawe watiza yakasaki
uko twakuze omukufurika furuko ko mwabene mugendamo nimanya ngo ubu President Museveni akata kagira imbutegeki ezo government tene kuzabene zibateganisa mukufurika kwanyu batuwe bateganisa muzikiri bo koze bateganisa nyuma y'ingu government n'abantu kwihaho bitukuza kureba government netaho mbantu nobwamini nambone kabote wanu bukaba butegeki kabote wanu bukaba butegeki abo kuba insekesha kayatungukaho nubo twareba nabashara marisizo nubo twareba brane nitaho marisizo agamuko kukabura hato kashutazaho utunguka nuwe myanya yashanka yanda kubaho kanya kuka bishabara kakwaho kuko bopote wa nini nuhaberere bo muntu kamuhunga nekeso nambo ntaro twagambara kana kabingwaho uterukanga bashanga ho road block kerho bashanga abasirikare batushoza twari nera hati yakaro murembi go takusabirisho namwe ko kuba nindi y'abanyishusho bitwara buri atabana kababiritse ebereje kaje bagikiragira ngo mbetege abasigazi nubu bakana batujemo tutegereje ko murembi kuzibira bigira bitiyo ribono bunushushura mu hati byakumwe twatwahikaho cyane ngenda kugeraho twatwahika road block aho batushoza tukatugenda n'amabara bw'umushoro gushaba cyangwa ikiri kibari natatuya mbataho hato umusirikare yaguma ntandeba bibiri hatumanye gukoshabe ikenaka hati yatandika kulukura yes tugarukaho tukuteza tukugamba yaguma nabikura kare yanyohereza nagaha basi mbene icyo gavumenti niyo yatereteremo uburemezi kureba umuntu kunga kureba gukayika kureba gukora ukora wabura ubusingi kuko gavumenti zi aho Museveni atakayizire iyo boti tukatugenda kudara tinishu tunumara kwitu twaritu mbene igihe amini tutandika kutina n'amatuntu tutandika kutina ubutandika program watugira umukayikuru nyokwenkura kashaba abazera bawatumye ndo mwana yakutwara ubu buntu bwabukiri y'umbantu umuntu akakushaba umuntu umwana umuhereza ate n'umuntu nabasa kujya kushaba umwana umuhereze hati ndetse tubone cyo muha nayo bitukakanye hata noreba gativu atogo akarma w'ukurikizara rama cyo kubanza akanye kundo umbanabi akanye kundo muka nakutin kugira ngo hatabantu tubayine ibintu nangwa kandi hati nibingi kusinga nyuma bingi kukira kuzabiri kunka rukundi kagenda ni tu kagenda ni tu ate to kurire kigambo utarito mwana kwije kunanga hato shoto mwana kakwije wamora narwamta wadativa arumharawo nararumyanya ko hato shoto naza kwegera yimcwe kandi taryeginga hata abantu buntu ukacendere akibari umujo mutino tunakora nateganisa nabagane ndakubagana nindi ngo teka kashiri buriya bakabe n'ubuntu bwaburi wajya kai bwani wajya kabo wani ubuntu bukayija bwazaye abuko ubuntu obo mukambwine kare kandi mbwino mbintu biki hate ibintu bikaba bingi byakanye konko ubuntu mwabutwara hakaba huki cyabereke kunkana bikabira mu birengeserisi hata bikabira mu birengeserisi cyo kubanza kankunda amatungo kandi kangarondo muringo gono gunanda ngungarundira nambone tikesha cyantumba fumu ndonda amatungo abakuba kanteka nagira korera nahora ngo hareke kuba ene munyacyaka
cyakano gimanye kutamu ibintu n'bergamo kutamu ibintu n'bergamo atanaza ko karimo cyo kushimye cyakane mane kintu kije cy'umahiri atsinda tambo kimana bafumu asaba bafumu mu musebuhere ikintu zanko kashitama ibintu byanjye bikagenda n'indebe kuko babazaranga bw'ntanga baranga kabananda kushuma ikintu nari kabananda kukikora agira uko akikora uko takumanya nota hamana gawe kuko arhanga habwarhanga we ubundi ikisa kicobusha areba ngo yakureta yarwo yakutomanije hatuwaza kwihinda washango inamana kubwarhanga gaga ko nabo ntaro kunazambara uko kateri yantondo ntinwa marwa ngati kuturganira ntagambira ngo mbare kwa nyumushaisha narakuye ngo narete amatungo nyoko shota amatungo ni hano ntanakora ki nko kugenda nakombaze n'ija n'utunga ngo atana ntagenda nararambara oyi no kumanyesha ubu atariho n'umwe wagenda utukura nage mahana za yantonde nakwata imodoka zantajinja nakwata izindi santabara nahikayo iki kugira ngo amana garhanga hatwe nashyireyo kubabere bantekereza ka papara kanabere nyine nareba kababusha kandi tativo kakabusha abo kuba kagenda ko kushika mutawuni umuntu uje kureba tukeje mirengwa yeti ngweni bingi hatwe nahike nareba siyuna yashangana nakumanyemereye naronga ko mwana yangambire kwa baratarose mutaruki kate hati byaye kuma nazo ku nabwo nabantu nababuza byabura makuru tanaho tokeraho utakayizire ko wabenorga hayi no wagambire hatari unabere ngambira nyu wagenda we no byakubatata no byakubama no byakubabara umuna banje nukantagiye unabere ngambira ko bakareba ninje bareba nita nuko n'umugambi ingana wana kubuza nambuza uryo muntu mukuru washara no genda kunda tafiri mukamata atari hatko washire mbari abo koko genzero gire kuraguza ko washire mbari kambari insi yandimo hato ko kuba kukiriza bakanaga ibari umizi nuko ataki tikiro nari bensi okubabere bandagirira hambura nashobero nahinda kashanka 12 nashitama pasipaka nategereza ngo busheshe kwate imotoka ngaryo wita habo kuba urugendo namango rwashara kushishe nakwate imotoka nagaryo wita hati cyo cyaho ecya kabiri akarumusheje akata amasaka akana gakaraguko wo mu Tanzania hati akagire akakora mu kesente z'ibikuri hata nagenda nazayo namukambira undi jo nagenda nazayo we namuhika nako yagiye ati nza kwegisa kora sente bwana hakwe akata aho piki nyingi munonga kandi gatifa nyingi z'abantu abayizire gukorwa sente n'inkorwa z'abatabani amutaba umushaka avuga piki umwerera avuga piki ati nakumaniriye basho ese piki naziko zisakete ati worite sente turigire kwanisa nashabe mutari 10 sikazi sente ni natundente nazaye namarayo ameze mankashatu oriyo no yego kubakora sente nyenda banyigese okubakora sente muri yari cyafaya Sky TV yakwegeza kana kanyigisa haswari nizikora kashameza shatu kabana sha akarebe sente yanshabire ziri nyingi nazumuha hati yataho buri bwo kumbuza busa igihotari kandi kwegesa akarete papara bya kakibingi ndajataka hata bisharagi kisinde hatakiza agira ikintu kishaka ngo muzindaro konka cyo cyango kinka cya sponge hatakitaho
hata kitaho agambe bwambe bwantashoboye cyo hati cyo turiyaho bwede kika 15 ashuru ho tuyiha musente tuza kunyumara konkazi kaza muninga kabatego bonje asayo kati kaino icyo twaterere ntushara Sebunaje anta tware mu atkari akampakira nuhandise nuko wo kuja kutowitu yangoresha aho buhunga yampe mutwara ukena yantomuka yagarika yate sente nje kutandika neki ikiti kigezo cyanjye cya kabiri kare umwaka gundi akara umushaje akana rwo kumba funguko yantwara kunyaruguru nabukanye ndonda tungo yaje ngo ari mukazi w'umfumu ngo nesha nakorebi hato n'utungo nasaye ko nakiri kusayo hati cyanditeye kwamana kamanye ngaranga cyo kundwana satebi cyo kunyende satebi nashanga umukazi amazere bishatu afuye nasaye twashanga afuye twaba yagera no kwa tumuhamba kuyobona ngitaranga wenge ko rushanga targa kumbafu ikigezo cyo kubanza cyambare kikakurema cyambwe wagarika amasaka imitwari 19 yafu hato waza bunyarugure mbu yo kuza kwakira itungo wayaga hataranga yanga gatunuma cyo kubasa no kwigeza naguma ngo mire ko musisi we no kwata naguma ngo kunkisho hakindi naguma reba tukaturi hayifura hati nyama amanyamasiko gange dativa na uburungi bwanjye naza kugambira ko murukore nubo kuzakayo ubujuruzi bwanjye bo ndebana ndanga kubaho kutaho murinya akakora ibyo kutagaza nkaguma ndi umuntu rebana rero twaturiya manyekeri cyenda nengahi twatuye mutabano wetu uwo munyanyazi ubwo rushobora nakwa yobye kaje mutsigaza kataha kana abana kashobora bakazira twaza kushora twaza kurasha hamba kuko abantu barasha yagize ati yari kure ikirasho yakiterete teyaje uyagarura y'umutu yakaba twagire kure yagenda yishaga twarasha twamuto mutasi mujuru yakakariya hatira kari yatandika niki cyakutambike niki cyakwamagara niki cyakwihimbiye isi yagiye twiyahurikiriza korotekirizo mu gihe cya anobuye kwiyahurikiriza kana baringi aho shayibiriza kiro umcyara bwingire bahari abungi diba kwituma munyageje n'umcyara kagishira tutahisa tutarina batungi mu tutambaye kusayo kandi bagimenya mu bajana kazaburi bayishungura yakari yahimo mu igurira ngo hatabantu ikisaranga ryo cyakubasa tindaje nira umunyegeso kwishungura ko mcyara bwingi manoje karandi gira umutu nika igana cyenda na bibi no kitandika Yesu nkaragana na iwe Yesu nkaragana iwe kugumanyo wawe ongume utosha aimukama wanje tindi tinangamba Yesu wabanondwa naho kandi tindi haramuhanda wabonyerembe kastoragana na wuji uti Yesu rebe kitesha ngamba nazo wa mukabasimu program twagitandika ntushaba za kugendera neshara odushabise rero twendere program yetu mukama witu murungi twakwebaza abo burungi bone mbabaza mukama ishahe twamaraha wiro twakuzisa mukama utakushemeza nkarahanga utsasire mukama abo kubatiri abantu abajurira umubiri kandi hariho umugabe twahura w'ubushobozi ubundo gime bintu ngo musisa kikori rera karwo mu mbabaza kunka twakwishingiriza mukama iyo wakirize kutindira bahurira habo burungi bone mbabazawe yongera kwindira bitekatiye kubitu n'imitima yitu kumanye karahanga utirinde mbitur gukora utishemereze Yesu habo kuba niyo twaragene nayo mukama ngo gumorahanga witu
yabarhaba umwanya ugo no gutwamaraha twakusimira aberu wawe n'umuzana wawe mukama abwakunze gukora umurimo wo muri kiruhuro mu radio 5 bakoze n'umurimo wo kikinisa bashoma kishumuruzo bashahasande oshutu turi mu kanisante bakusimira mukama mwe twishingereza Yesu ugendo bikirize bakwikirize gumuranga wabo ubakuze simira mushimira habo burundu bwawe mutayo mwiru wawe bakashaba mukama watera muke amana go mukama ngo kutombekera yiganira ronkeri mbwena tuterera TV nayo mukama tumukusimira yongera kumuhereza ibimushemerere karhanga tereza amagaragara kurgahariwe twaza kutana twebimbezo umukono gwagwe mbabazi utirinde urinde hangari tunumwe ibimbezo waru urinde kanisa yawe kurwana urugamba utereza ubusinge bwo kurgahariwe kandi kuterera abana tujya kuri izina ryawe habukiriza ahabo burundu umwana wa Yesu Kristo mukamuntu amina mbabazi kunda kwawe hanga tatayitwe kwatanasa kumwekwera tugumene itotwena abantu babona amina kamasini Yesu Ebare mnongo watandikana ito program eji kandi twashika ahakuhendera program webare kandi kanye sigengo mbagambo ebitwaheza hantuganira ubundi no basa kugira ecyuyihamu kandi cyakubasa kugira ahicyakutwara abo program yeri izoba twabatuino boshe mu gihe cy'insa amakajegari yo mu Westera no bishango mu katongora ka kabiri kandi omutawuni kanse yarshere omwishaza eri Nyabushozi kandi mu district ya Kiruhura abo program yeri izoba nabandi dativa katshabe tinkasimire kama gumene kamasini